we musore uriyizi n'umutima wawe wose rwose uriyizi, ufite umukobwa mukundana, ni inzirakarengane, umwana warezwe, akeneye umuryango no kubaka. Wowe ntabyo ukeneye, uraryoshya iseye y'umuhungu, sinzi ukuntu babivuga, ariko ukeneye kuryoshya, uraryoshya tu. Uwo mukobwa nawe ubwawe urabivuga tukamenya ngo uriya mukobwa disi, ariko ukanga kumurekura. Waretse uwo mukobwa ko azabona undi muhungu nawe muzima ukeneye umuryango, kubakana, wowe ukagumana n'izindi seye zindi ko zihari. Nawe wa mukobwa uri kumwe n'umuhungu, urabona yararezwe, afite indero, yavukiye mu babyeyi rwose bamugira umuntu, wowe ushaka kumuhindura impyisi kandi ari umuntu. Waretse uwo musore rwose wikeneye umuryango, we kudakeneye kubaka, ugasanga abandi bahungu bameze uko, bakakugira igishwange nyine tu, bakakugira biri hanze, ukaguma uri biri hanze, uwo musore wandi ukamureka. Ubundi ni mwebwe mwatumye urushako rw'uyu munsi rusara, rugisariramo. Urushako rw'uyu munsi rwabaye nka serwakira igeze mu makoma, kubera mwebwe. Urafata umuntu ukeneye kubaka, ukanga kumurekura uri sireyi, mukabana rero ukabaka divorce. Rimwe na rimwe aba harimo n'izindi nyungu wenda uba ukeneye kuko ubizi ko utamukwiriye, ariko mwaretse tukubaha inshako n'ingo. Buriya ko ariyo mpamvu kera abantu baramyaga ingo, babanza kubahambagiza, akabanza akamenya imico n'imyitwarire. Abantu badakeneye kubaka bahumanye n'abadakeneye kubaka.